ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyozilivuthwe iqhinga lami laziwa yimzoboni ngempume hey. Sanibonani igama ngithembisile ngakamabuza Sibongo ngihlala ePhakane ngibuya lapha esikolweni kuhle kwethu Daycare Center ngilimember le SGB ngijabule kakhulu ukuthi namhla silana nebantwana kakhulu ikuhle kwethu Daycare iqale ngo2020 nebantwana labancane ngabe babancane kakhulu basebentela egarage lincane nje bamanyana khona kodwa bazama baphusha yagcina yathola indzawo ke lapha ngakaDomingo ngilase bakhona khona nyalo at least kune space bayakhona ukuthi ba divide kahle bantwana nendzawo yokudlala futhi ikhona nenani lebantwana selikhulile ke manje ngoba masibabala manje bala kubo 70 to 100 baningi laba lesite nabo namhlanje labanye basele abakakophumeleli ukuthi babhadale ukuthi sibe nabo so lokuhle kakhulu ke ukuthi bantwana bayafunza ekuhle kwethu bayakhula bayayithola imfundo konke nje kuhamba kahle kodwa ke ama challenges lesesiba nawo ke esikolweni ukuthi ke bantwana ngoba siphuma emakhaya lahlukahlukene lo munye ubona lokhu lesikwente ekhaya siyashayana ekhaya siyathukana mhlambe utshela ukuthi ku right bese uyabuya nayo esikoleni uyashaya umntwana fa mhlawumbe uyamthuka mhlawumbe uyamtshontshela uyakubona into letinjalo kodwa ke bomember yakulungisa lokho ukuthi bantwana bakhona ekuthandzana indvo lebalulekile singabadali ukuthi sithande abantu bethu emakhaya sibakhombise lithando kwathine futhi sithi hloniphe lokho kuqonda ukuthi labantwana bahambe nayo lendvo nabafika babona lomunye umfana bakhone kumhlonipha bakhone kumthanza ngoba lendvo isuka kuphi emakhaya lokhu balulekile ke futhi ukuthi silethe umfana enkulisa ukuthi umntwana makasekhaya uhlala nama ngithi ngingimakwakhe mina angeke ngikhone mina kubona konke lokwenteka kulomfana mhlawumbe lo mfana akakhoni kahle ukukhuluma kuze kuthi akhone ukubonakala ufuna aye esikolweni ngoba esikolweni bomember yabakhulumisa bayabahlabelisa bayagijima benda ini ngilapha khona ukubona khona ukuthi lo mntwana lo unenkinga yokukhuluma lo mntwana lo uslow learner wakubona lo mntwana lo une disability lethide mhlawumbe lo mntwana lo unelikhono lelithide ngila simbona khona lo mfana from lapho asesemncane ene lokho kuyasida futhi ukuthi akhone ukuthola lisito uma lo mfana adzinga yini lisito yakubona kuyashesha ukuthi sisheshe simbone lo mfana ukuthi lo udzinga lisito leliso nayi lenye challenge lesiba nayo esikoleni sethu ukuthi thina singabadali asikhoni ukubhadala early school fees sebantwana lokho bese kubangela ekutheni kube nenkinga ekutheni bantwana bathole kudla kahle kanzi uma singabhadala early njengoba babekile ukuthi before 47 imali bese ifikile bayakhona nabo mem ukuthi bakhone bayothenga kudla sese early bantwana bakhone kudla lokukahle loku health yiloko nje bafowethu siphumile namhlanje sila eTsakane bayaswima abantwana njengoba nibona ngalamva kwami bajabulile kunemidlalo lekhona lana bayadlala kumnanzi bajabulile nangu nasiphesihle la eceleni kwami bayaswima abantwana kumnanzi ngiko lokubalulekile ngebantwana ukuthi ke bakhone kuphuma babone tindzawo bachayelwe ngumoya bangasolo bahleti indzawonye ekhaya nalengqondo igcina seyiphelela khona la kanzi nakaphuma nalengqondo yakubo uya explore nje ubona tinto danko bafowethu asiqhubeke njalo simikiseni bantwana bethu ecrash sibathanze sibanakekele sitiphathe kahle nathi singabadali singendi lokubi embukwabo singabidi inhlamba singashayani kuze ukuthi bantwana bethu nabo bahambe kahle danko Nani babukeli igama lami ngithembi Ngakazulu Sibongo Center Manager webuhle kwethu Daycare Ezwelisha lo hlanganisa Izwelisha nePhakane namhla sise Tsakane sito celebrate sito jabula nebantwana ikuhle kwethu ihlanganisa umnyaka kuhlanganisa kwethu umnyaka ikuhle kwethu iqale 2020 la siqale khona nebantwana sise garage saqala nga5 bantwana yakhula
yathi nayikhula yaya yaba na-5 yaba na-10 bantwana kodwa besikhula sinema-challenges endleleni lesihlangabetana nawo kubhadala school fees indlela yokuthi bantwana bathole kudla bekuba madima kakhulu and esigodini lesiphila kuso bekunalokuthi i-preschool abayi-understand ukuthi kuyinto lenjani so sazama ukuthi sibambisane nebatali saba ne-SGB safoma i-SGB yesikolo sacela ukuthi nomphakathi usilekelele wasukuma umphakathi wasilekelela yila kuqala kubonakala khona ukuthi i-preschool iyaphila basifunela indzawo sathola i-center la sibe sesiphuma khona saqala nasisiqala i-center yethu 2022 saqala ngebantwana labangu-68 saqhubeka sifundisa sinemaklasi langu-3 sinemaklasi ema-babies sinemaklasi ema-0 to 2 sineclass la-4 to 5 so sinabothishela labangu-6 sinegadina sinakhukha so liklasi neclass nabothishela labayi-2 sizathu sethu ukuthi libe nabothishela labayi-2 sendela ukuthi ukhone kunakekeleka kahle bantwana ngoba abantwana babantu labafuna sineke so uma thishela ayethwele thina labanye abantwana labanye kufuna basale nathishela so siyazama ngedindlela tonke ukuthi sineke sethu sibe ngenhla abantwana banakeke ngendlela lefanele so ama-challenges lesiba nawo endleleni ukuthi bantwana bangakhona ukudla ngendlela lefanele ekubeni imali iyaba khona bayabhadala abatali inkinga abayibhadali ngesikhathi so ngiyi-challenges lesiba nayo kakhulu ngiyacabanga futhi akusiyo yami ngedwana iba yema-preschool onke so siye sizame sicele ukuthi batali siyacela ukuthi nangabe ukuthi kufika isikhathi sekubhadala asibhadaleni ngesikhathi ukuze nabothishela basebenze bajabulile banake bantwana ngendlela lefanele ngoba kuba nayo lesikhathi labantu abatali bothishela bangakayitholi imali kunaka kubantwana akukho kunanzi and kubuya kuyoshaya mphathi wesikolo akabi naye nemandla ekucinzatela thishela ngoba angakayitholi imali so ngiwo ama-challenges lesiye sihlangabetane nawo but siyazama-ke ukuthi siwale silwe nawo so kubaluleka-ke kwe-preschool ukuthi umntwana akhone kufunza atati buyena bakhe ati foundation yakhe atati ukuthi ubuyaphi uyakuphi ufuna kuba yini so sibona kuba nemphumela lomuhle kakhulu uma sihlangene nebantwana ngoba labanye baqhamuka kuma-background langafani lomnye ekhaya kuyanathwa lomnye ekhaya kuyathukwana kuba naloko kodwa nasebafika esikolweni siyabachanela sibafake endleleni le-right so siye siwuthole mphumela lomuhle kakhulu so ngiyathanda abatali ukuthi ngisilekelele nani if umntwana afika enda into lethithe ekhaya na ungayivisisi fonela thishela ubute thishela akhone ukuchazela achubeke umntwana afunze siyabonga kakhulu sikuhle kwethu sibambisene kakhulu nabatali sinebantwana lesebenta bo grade 3 sinebantwana lesebenta bo grade 2 so ngikubambisana kwenu asiqhubekeni njalo nisilethele futhi labanye bantwana uma ngabe thina siyisimukela konke uma ngabe ukuthi kukhona leningazivisisi siye sisho ukuthi dani esikolweni utobuta uve ukuthi thishela yini inkinga yakhe omntwana yini inkinga yakhe and ningavali bafoni batali ningasiniki inamba letingasebenzi uma sithatha inamba yakho akube inamba lesitokufonela sikuthole kuyo ngoba kuba nesikhathi la sifuna kuxoxisana nawe khona ngesikhathi seklasi kunento lesingayivisisi kwemntwana nema-language labaqhamuka bawasebenzisa ekhaya awafani so siye sicele ukuthi mafoni lenisipha wona akube mafoni la sitonithola khona asebenze ngiyabonga kubambisana nathi bajabulile bantwana basetsakani batsakile njengeligama la sikhona khona so asiqhubekeni sendeni njalo sendeni lokuhle siya ku-graduation yethu ngeti-29 siyacela isupport yenu futhi batali sibambisane nibabhadalele bantwana nitobona lebakwenta emaklasini ngilani nitobona khona ukuthi nasisithi nesakha i-foundation yemntwana sakha ini kuphuma bomisi lapha kuphume bo-principal lapha kuphume bothishela lapha kuphuma yonke into nitobona-ke ku-graduation siyanimema nonke biyani nitobona nalabothishela labasesebancane labasafuna kufunza nimukelekile ukuthi buyani nitofunza nibone ukuthi bantwana bendani ngiyabonga kakhulu
ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa yimzobo ngemphume hey